Karom don mali tum la si pinili tum kacithan ponji la ke non ili tum thek ponong lo je school long non ke bang thong kep jong si kachali osomara velu protang te la bang so school kang hap chekia lam si non ke klang tang lo pipot ma protang te non he jong ili tum thek ponong lo asam siksa khetra scheme pu ili tum long klang pon tang lo la ke tum asam government si paklang pon lo sila bang so scheme ke form ke pipano paklang ke pipano ma protang te isi bang ke student la pen teacher ratio kapaching bar japan la pen isi pen bangke la hen lo reduce administration cost possible mane itum lang nam lo prong te tangka maha ki utilize pa meji kapan hok he pin japan la pen isi pen lang nam lo prong te to improve quality education possible ka charlie hen ansu se pan me paching thur pon japan possible la lo people of protang te non ke litum lang nam lo prong te isi school long stami penangana dim ke bang kep vet adim tadu bang koi vet adim tadu la pen penangana dim bang ke bang pikep ra pho bang phokep teacher inu dalong bang phoke ba student la pana dim sitamido laso kapache tonje phan possible asi ke chengse le tom che than pono nang ko pilot teacher student ratio plotang te non la bang so scheme tengke teacher inu dalong student bang thongke ba ji possible teacher inu dalong student bang thongke ba ji la ke lower primary lo la pen upper primary bang ke je teacher inu dalong student bang thongke ba pho lan hen lo lapen ke itum lang namlo bang ta higher secondary level along bang ke teacher inut along pen student bang plikep naji lapen abat long le pusepo la hen lo teacher student ratio kapaching bar je phan so ratio paching bar je phan pusepo lapen ke fan kapan hok hede je phan tang te ko piloma plotang te litum thek polong ji rong inglong atok ano jo ke school rong ke do sitame penana dim ke inglong isialong edon dopo inglong isilong hapudon dopo inglong isilong hapudon dopo don thombe sitame rong sengpo jola puson siki ong kela sona dim along ke school do sitame hala sona long ke student bang ke jum hek student aphai bang ke jum hek la posing ke langdam lo pongte hada ke ong musi sitame student bang ke bang koi la puson henlo la lo blodang teng ke high school bang ke kang hap chegi ang ring sitame dokoglo tang tinona bang ke a challenges ke ko pilo mopen pulo isi bang ke challenges kallo ali bang eli tom chithan pone lo pilo prongte teacher inu than bang inu dalong bang thongke bo somar vet poi bilong ji lapen abat bilong le lo lapen isi bang ke la hen lo tangka bang ke education afana bang ke na hok helo lapen ke teacher atum phana non claim bo matum han ansita me along kapre si posting thupo student ko nama ke ong hadak se lalu prongte eli tum bang ke kan hok dun ji bang ke la hen lo mopen sami chithan lo arleng atum ke edon along inglong isi along se edon ki matum kwan ne inglong hin ki thom men se rong isi ke seng atum people lo pang tang long tin along se don che dai po don pho bak lo pang te rong isi lo la sona tum pena ke inglong atok ano jo ke school dolo po wai phesa me hada ke athe arong along sa don se jum hek tang de lo ke ha student si tame jum hek long ke jum hek lo posi bang koi bang kre phola poson anvelo protang teng ke high school ke kang hap lap ja samyang ring do kok lo la ka challenges lo la lo plotang te hala high school jong sing hap lab lo plotang te an par ke pilo pong te along ka pek transfer lap pong ke la high teacher dom han a posting lap po student atum sitameng ke hula ko natma sti elong ke pathik school doji hala dak an si dun nang kok po kila lo plotang te student atum sitame inglong arlok atok ano ki do tum ke dam bom ta dolong ke an anakhe lo non sitame litum thek polong dak di phualong amat sitame lo itum pulang dam lo pong te disama pen penang an somar do alang tum school nang dun la puan hedi ala higher secondary na charlie dun first year na charlie dun ma lower section along an sitame do alang tum penang to te kok tiki tum sitame do school na dun nili theklong chijin su me la puan sitame do alang tum school nang dun arni simiti ke hem chelele adap pen wang po ha ajon hem chele nili arni kang sam ki ju yehut to ardam pet hot an sam student tum hem chelele do lang tang te nona bang ke halake higher secondary atum pulo tangte nona bang ke LP atum hanjong sila pusoni hap check lo prangte usumar atum bang unji mala ana distance ka helo la ana aka distance ang kawar unji ma nona ke the tuman kon adapt pen school bang po huani ang samani chilu chokan an selang te hem chile pongte usumar atum la panche paning ding unji ma adapt pen atul bang so sumar ta king pen bang unji ma daily tum tauna jo son ra usumar tum sami apia po chithon kok poson kali de dronga jo ke apia po tum ke khiti bari choklem nang kok sai chuti kinang kok apose usumar han ka chithon unji porave usumar phan sami nam mina se padun ren tangte lahaya usumar tum kang chir kalang it pen unjima atokano dam unjima atokano pen lang tum bang unjima school along an pailang li tum hanjong se school jong sing hapilap lo pongte la soteng lo plongte li tum thek ponlong dak dipua area lom sami la to anu lom ke lang dam lo pongte school along bang thong kep aviatum adim sitamedo
tang te hala high school jong sing hab lap lu pang te somar tum lap on the distance cover unjima la lo sia challenges abang ke la so scheme teng lo bro tang de isi pen lang nam lo pang te school ke pa ong ji kalilo school ke pa jum arong ason si mandel lo la pen ke hala ki do tang school sitami rong long me thang itum pudam lo pang te rong long ke school ang bilo pang te la ke me thang school pu chipun lo itumang along sidolo ka chelang don je jaji ka duka vi sitami li tumong sang hordol sami nona bang ke la bang so school sitami nanga vi pidet ponang terek picture po la lo plo tang teng ke school sitami ki jum matson se chethek ponlong po la pen sumar tum samya khelo si distance se travel nang kok po teacher tum samya kimi lang tum sami posting thunang kok po lalo isi alang litum sarkar pe ni pu pon bang la lo je mo pen sami pulo reduce of administrative cost po hedi penangan lang damlo bongte ahok isi penangan school along ke student ma se bahini ba thomvet po teacher bang sami thana thaiwe athan bang bang sami lo than thaiwe po tot lun po untik ing ni po hem che dam jui la pusona school siki ong ituma to kan no joge lang damlo bongte aya ti athan bang phanta isi pen lang damlo bongte chin so me isi pen lang damlo bongte thana thaiwe de lo megjang chot pong ke tangka maha chodeng lok la puson sitami mandet ason ta thek sitami alang listami aning ke hang binong ke kalilo ja megjang chot jipuke also mar se avideti tilo penangana dimalong ke lapen penangana dimlo padun ing tungang vedeti tipo la puson private school ong padun etpo ing hola sona long bang ke lale beleglo lale penangana dimalong ke dudu private school adungarai do olo pong te sarkari school government school ong padun bang vedet po school bang ing kodang diti hala sona bang ke lale beleglo ing hap check stami ronga jo bang ke kalide penangana rong along bangke school also mars ki jumlo kiduna banka ve kalilo penangana school along ke halada ke so private school e do uputa kalilo hadake mane arong si adon jong sa phayong si jum hek lo bangda so marta jum hek pomati jola pusona dim stame doko asi nona ba sarkar to mangke la hello je teacher phanta ki utilize pa me je phan je tangka ke pachu chot cherera tangka ke joy pachu chot chedera utilize pa me la pen ke aso se quality education e paddo je phan puse pulo setame isi pen lang namlo plotang te nona son jong si bang thong kep jong si lang eji plotang te inglong a jo ke to kano jo ke ve bang thong kep ka ve school si ong tang te halai jong hap elo pong te kupulo halai jo ke student lagi jum kalilo arong penama se so mar si jum adim si tamila pusona dim tamili tum thek ponlo lalo la sila bang geli tum ke bang jilangar ni si chini po nona mar eli tum thek ponong lo e litum ml pensame penangan la bang so putha khiri ga tali pondolo je ni so ke mise ake hai khai pini so terang pipen sitame se litum ke bang jilangar ni si dona so sami tum chini pon po sitame nona mar bang munira tumang bong pen controversy bang gela hello munira tum kaphire dama bang ke ja challenges polam ka chithan pon bang ke lalo si dona so sami tum ke bang jilangar ni si chini pon po litum ke bang jilangar ni le don sami ko chithan pon thulo nang nang litum opinion ko pi manal tum ka chini teng pen comment section nang litum ni phanang pachini tame ni likani je dam long ke chok che ke le do kok ta thek je aposi ke pakke nga son bang ke ni charge un setami ke pakke nga long litum ke pakke nga long kang ton bang ka li de nang ji ke che pakke plorang te che pakke pa me bang nang ji la hen lo kardom